moraš bit mašine. Dobrodošao brate u raj za kripto sine. Dobrodošli u novi video. Podržite kanal jednim lajkom i slobodno komentirajte teme iz videa. Ethereum je ostvario najbolji treći kvartal u svojoj povijesti, rast od 66,55%. Svi se sada pitaju, može li ovaj momentum nastaviti i u četvrtom kvartalu? Tom Lee uspoređuje Ethereum s ChatGPT-om, tvrdeći da stablecoini stvaraju revoluciju koja ETH gura u masovno usvajanje. SEC otvara vrata institucionalnom kapitalu. Državne trust kompanije sada mogu biti skrbnici za kriptoimovinu. SEC otvara vrata institucionalnom kapitalu. Državne trust kompanije sada mogu biti skrbnici za kriptoimovinu. SEC otvara vrata institucionalnom kapitalu. Državne trust kompanije sada mogu biti skrbnici za kriptoimovinu. SEC otvara vrata institucionalnom kapitalu. Državne trust kompanije sada mogu biti skrbnici za kriptoimovinu. Bit Digital sprema ulaganje od $100 milijuna u Ethereum. Institucije sve više diversificiraju i nije sve samo Bitcoin. Coinbase 20. listopada lansira SUI Futures. Još jedan altcoin dobiva institucionalnu likvidnost. Coinbase 20. listopada lansira SUI Futures. Još jedan altcoin dobiva institucionalnu likvidnost. Visa i Circle testiraju plaćanja sa stablecoinima USDC i EURC. Brža, jeftinija i fleksibilnija prekogranična rješenja dolaze. FTX Trust šalje 1,6 milijardi dolara kreditorima u trećem krugu povrata. Još jedan važan korak u oporavku tržišta nakon FTX skandala. Google pretrage za altcoin season ponovno rastu, znak da tržišni optimizam jača i da bi Q4 mogao biti jako zanimljiv za altcoine. FedWatch sada pokazuje gotovo 93% šanse za rez kamatne stope u listopadu, što bi moglo dati novi vjetar u leđa kriptu. Nvidia je upravo postala prva kompanija u povijesti koja je prešla tržišnu kapitalizaciju od $4,5 bilijuna. Umjetna inteligencija i kripto sve se više isprepliču. Iz Pendla stiže objašnjenje, nije bilo haka, već kompromitiranog novčanika. Dobra vijest za korisnike protokola. Osnivač Telegrama, Pavel Durov, otkrio je da je kupio 1000 bitcoina još 2013. po $700 i sada predviđa cijenu od $1 milijun. Link za Telegram grupu Cryptodrome se nalazi u opisu videa. Ulaz je besplatan. Hvala na gledanju videa, ostavite like i slobodno komentirajte teme iz videa. Kriptovalute su rizične i sami donosite financijske odluke.